loss share production ng kan si monthly income ala bang so lam che than ponang don to hello karbi sodani to family. I hope you are all doing good to pinya video bang la loss share production ng kan si monthly income ala bang so lam che than ponang don to pin ana according jil tum ni lipan comment law na video je share production no monthly coins income ma pun pin ana bang tu ni lipan comment law na video la si hala bang so ala alam bang lebih bang cetan pona lasi a video bang ke chen video dan lang tet an lai ni lipan komen la nang than not ajat ke chok chido sitame la pen ke nili jong jong la bang so video a long hala la share production no pan ki edit gol lo la ge has social media la masin ni de ke en man si nang tum hana paklang no lasi lang pon rapet nang a video bang ke chen ki jot anang lang do no to tang te pinan bang utuma thadon to share production nom ge a video ta do o pusat ta long pik ji pusat ta la an loing pu matha tum do o la si hala tu ma phan ta matha ko pa wi det ji pha ni li bana so video se lam no la si lang lang don pam mi non ta ben ke ni li channel ki mi ke bang na pro te subscribe tha la pen bell icon na press ignore lam ma nang li tum long aprang si video nang khele long da prang ji pha lab lo la si to alamang ke la lo alang li tum ke a view ta tu pik lapen ke nang le to machin lo self production lo ge i roi pen i si hini kai ta upload lapen ekta video long sala tum ke a lakh a million ta long lasi latum ke nili hin pen ateng ke latum ke kamai bang ke ong dungi lasi nili ta pu a hok estimate bang pu direct de le he lasi non hada social media lo pole lang po nang lasi phone screen mo non da ma lapen ke next aku komansi ke lang ning ma lagi nang le tum comment long aku nang than to non ni nang po na pitu po next ko mazi bonai ning malaga nang tumang thanon de don tum la pen a channel me nang than tu a channel me nang than upload te ni le ba bonai fit po ko next abu thu fit po asi to non bang padar de pen phone screen mo lang na ma ga lang tu ma channel long le lang da mang non bang ke de don tum lang rap pet na to guys non en de phone screen mo lang la yo lang lang pa mi no lang po nang de to tang te dak we po la ya don to alogo sita mi lang yo don to halo gusta share production pulala pen back a banner system lango youtube mo pang bada mon isivet vema nasi alang litum a video abang ko anaya 250 alang litum video upload ke 250 lapen ke subscriber bang ke 131 ke yang ke video view bang wote ong dung lo de 55,564,539 lapen country bang ke India lapen channel tab bang latung ke music de don tum lapen alang litum labang suwa channel kang pu cheng aning kan ke lalaya don tum alang pameni yo November 12 2020 2020 an bati matata 2020 21 22 ningkan hinira e beng welang don tum latum ka khuli ningkan hinira e beng lo lapen ke non ke jo lang ponang alang litum ban lin kamba lasi alang litum non recently video upload ke la yo kang hon na milio pu nang litum ta lang add por ta hai po nili ta lang elo lang meset lapen ke alang litum channel la video ke lang mesen se sinon bang sani estimate monthly bana lang nang de la ke estimate monthly earning bola le yo don tum lang pame non la ke USA dollar de don mali tum 547 dollar alang le tum ke long chiklo yon lo proti India currency proti ko an sileng pola la tum ke la ke dollar la ke India puisa limati 547 besar ke India puisa li la ke United apuisa la ke United a dollar lagi dollar hisap chor lagi to pote lang pona non India puisa ko ansi kileng po 547 pelote lang ponang de aprang si $1 pen India rupees ko ansi kileng malabang check pon nang de don tum labang check ponang $1 $1 lang ponang de don to $1 convert
convert to Indian rupees. Indian rupees. RUP double E rupee. Lang pa lang de don tu lang po na penang yo lang no thek lang po. Nia da ba England cha. Thek lang bo yo don tum. United States dollar long kan lo 1 rupees ya. Sita la dak India long kan lo 80.50 India rupees. 80 rupees 50 paise ke India rupees ke. Hala puge $1. $1 long si India puisa kan lo 80 rupees 50 paise. Ton din la convert mo nang de. Lalu calculator calculator. Oh kan miong te la miong 549 oh 547 di. Nang calculator po nang de. India puisa India currency kan si baing ma calculator. Engke ada calculator po na. Calculator ada itu 549 dollar engke multiply 80.50 berarti lang thayo don tum thek long no bo 44,194 rupees 5 paise lalo lang na tum income don tum asi yang ang ni machini hor po nile ko ane kilang ko ani youtuber ma sita mi kamai lang lablo income lang lablo sita mi self production tum ha yes to ni hin pen ki lak sob phane lang et sita mi self production hansi ha yes ke theklong lang don tum 44,194 rupees point 5 paise jo alang tum chiklu yang silan an kilo e don tum masi nang li tum ta chini lo pusi ni li hin pen ning thilo la si pinye video bang ge ladak le to nang de don to nang raji puan kimi seng nang ting ni ni nang puthak chiklo to et ing sam je nang tang dor de nang sing kan thi ki chakli sa khit ni chu vai be ni phan ching hon pik a chui ni sing pa do thanu nang sing ki patu alam jong sini phan a ho pe chi kam than non kang hon do pu ni phan non bang so